Konkurujući za učestvovanje u tim projektu, predstavniki školi potolkovali, že to jedina škola na Švedce, v ktorej poriadna nastava na ruskim jaziku na štrednjoškolskim gimnazijskim urovnju i škola Petro Kuzmjek jedina z Srbiji vybrana za učestvovanje u tim projektu. Думам, že sú bar sigurni, думам, že majú samodovirija, že dobri školjare vybrani. Profesorka isto z njima, kad nam dali zvit, co šitsko porobili, ja думам, že sú porihtani i ja im žadam šitsko najljepše, ščešljivo i najše fino i preprovadza u Briselu. Keretursku školu u Briselu u tim projektu predstavljaju troje školjare. Doris Bučko z 3. klasi ruskoho odzeljenja gimnaziji, Gavra Aleksić z 4. klasi srpskoho odzeljenja gimnaziji i Vukašin Delić z 3. klasi na prijamu turistični tehničar, a provadzi ih profesorka anglijskoho jazika Ljiljana Fina. Projekt s temu Evropska unija budućnosti še realizuje od 30. po 31. marec u Briselu, a cilj mu uključiti mladih do ponjacuh i problemov s kotrima še za njima Evropska unija. Nješka u Medija centre u Novim Sadze otrimana konferencija za novinarov na temu zmenšovanje riziku od prirodnih njepohodoh. Organizator Caritas Apostolskoho egzarhata Kocur i Caritas Srbiji. Повелjivoh, котрі потрафели нашу державу у 2014 року, указалоше, že необходне запровадити проект в'єдно з Карітасом Австрії, Міністерством внутрішніх ділок, сектором за позарядово ситуації Республіки Srbiji pod nazvu Zmenšovanje riziku od prirodnih njepohodoh, čiji cilj pre svoju aktivnosti pririhta zajednicu za elementarni njepohodi. Koordinator projekta Elemir Đuđar nahlaša, že bar značna prevencija i zmenšovanje riziku od viljivoh i štiskanja terenju u čustvitenjih područja. On beše dolaža vytvorené sotrudníctvo so s lokalnýma samoupravami Novi Sad, Verba, Subotica, Srbobran, Šid i Mali Iđoš i so šitskýma zainteresovanýma organizacijami. U 25 osnovnih školoh zaprovadzovani robotnji i edukaciji o prevenciji. Vjedno so s ekologijnim ruhom Verbas, Združenjom mladih Kocur i Ohnjohascami polješeni povrhnosti očisteni područja kolo Begelju. U osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo sanirovani problem prihodu u školi kotri bul njebezpečni za školjaroh pre vybivanje podzemnih vodoh. Na preskonferenciji bešedovali Petar Kos, oprez nacionalnog Caritasu i Jovana Lončarević, magisterka civilnej zaštiti. Na koncu povedzene, že Caritas i dalje bude robiz na prevenciji pošljitkoh buducih elementarnih njepohodoh.